She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. Hello kakabsat, kitaan nyo ka nakarajuda, kita nyo matating igam ko, ada kaserola na nga parang guyod ko. Syempre, katantayo pa lang dito sandal tayo, tabakan mapirdi no may lubnak-lubnak tiyo kataltalunan. Sayang mo, tayong padaw dalang dito nagkapupay di abroad. Pinidot ko nga rodan dito parang guyod kong kakabsat nga da kaserola na nga nakangingisi, tapag karga aktivisukol. Kita nyo dito pag nakadadanuman kakabsat, sumang pamanti danuman pa nagtatalon manan. Kasangsangpat lang iti danumi so agwawar iti bisukol. Impuro akong arji sandal ko, ano na may meti panagalak ti bisukol, at nakakita nak ti bisukol dito. Siyempre, pidutan tayo kabsat sayang. Amin nga makita tayo nga bisukol kat pidutan tayo, awan ti palampasan tayo, na imas dahito nga ikirog kakabsat. Iso agpidot tayo, may kayon. O kaduan ta kakabsat, kita nyo o, daman na pidot ko, nagemas. Nagadungayam ti bisukol dito kakabsat, ito yung ti kataltalunan. Nadalos na dagito yung kakabsat. No, kasi nga kasangsangpat ti danong kakabsat, nadalos na pedagito yung bisukol, iso na mayat nga pidutin. O nagado bisukol dito yung kakabsat, mayat ating ikirog ko damdamata, si daan tayo. O diba, nagado ni o. Amo yun, numalpas ti pa nagbibisukol, pa nagtutukak ti sumaro ng kakabsat, iso mayat to, agbaniit manan ti tukakan, don dadakkel talaga yung pagayon, ay agbaniit tayo. Naimas dahi ti bisukol kakabsat, aglalo na ikan ti kamatis, o kita nyo o, diba, nagado na alakon, may kayon kakabsat, kaduan dak agpidot ti bisukol. Haan ko nga rin nga na video ay panaglutok ti bisukol kakabsat, basta inkirog ko dahi ito ikin nagimas.